Kulturele waardes vorm die voorkeure, besluite en gedrag van individue, wat 'n beduidende impak het op hoe verbruikers met produkte en dienste omgaan. Vir bemarkers is die begrip van hierdie waardes noodsaaklik om effektiewe strategieë te ontwikkel wat by teikengehore aanklank vind. Invloed van kulturele waardes op verbruikersgedrag, individualisme, kollektivisme in individualistiese kulture. Die FSA prioritiseer verbruikers persoonlike prestasie en selfuitdrukking. Bemarking fokus op persoonlike voordele, unieke verkooppunte en onafhanklikheid. In kollektivistiese kulture, Japan, waardeer mense gemeenskap en verhoudings. Bemarking beklemtoon familie, groepharmonie en gedeelde voordele. Magsafstand, kulture met hoë magsafstand respekteer gesag en hiërargie. Luukse produkte en statussimbole is meer aantreklik en word bemark as tekens van sukses. Kulture met lae magsafstand verkies egalitarisme met die fokus op waarde en toeganklikheid in bemarking. Onsekerheidsvermyding, kulture met hoë onsekerheidsvermyding soek sekuriteit en voorspelbaarheid. Bemarking beklemtoon produkbetroubaarheid, waarborge en veiligheidskenmerke. Kulture met lae onsekerheidsvermyding omarm innovasie en risiko en reageer op bemarking wat nuwigheid en avontuur beklemtoon. Manlikheid teenoor vroulikheid. Manlike kulture fokus op kompetisie en sukses, terwyl vroulike kulture lewensgehalte en sorg beklemtoon. Bemarking weerspieël hierdie waardes teenooreenkomstig. Langtermyn teenoor korttermynoriëntasie, langtermynkulture. China fokus op deursettingsvermoë en toekomstige belonings met bemarkingsstrategieë op belegging en volhoubaarheid. Korttermynkulture. Die FSA verkies onmiddellike bevrediging en beklemtoon onmiddellike waarde en vinnige resultate in bemarking. Kulturele simbole en norme. Simbole, klere en beelde het verskillende betekenisse oor kulture heen. Verkeerde interpretasie van kulturele simbole kan verbruikers vervreem, terwyl kultureel beleide visuele elemente handelsmerk aantrekkingskrag versterk. Kulturele waardes speel 'n kritieke rol in die vorming van verbruikersgedrag, die beïnvloeding van voorkeure en aankoopbesluite. Deur bemarkingsstrategieë met hierdie waardes in lyn te bring, kan besighede effektief diverse gehore betrek en sterker bande met verbruikers bou.